Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo kekah area Fadilah yang na di Eropah. Kakak perang alam. Nyo dari Abu Laut kekah area Fadilah. Kapegah likah mualim hanakre. Artinya hanakre. Kah nakre area Fadilah. Mualim hana berani kepegah Aceh Merdeka. Kah berani. Cuma berani kah inan di Eropah kepegah Aceh Merdeka. Berani kamu mau pegah Aceh Merdeka ino di Aceh. Mualim siro pemimpin. Na gesemiki kel negeka mentamah pungo ju inan di Eropah. Menyokah na ikre behekah beranikah kau kena Aceh ka klik-klik Aceh Merdeka. Kajak ukan tu Kodim ukan tu Kapolri ka klik-klik inan ka pegah Aceh Merdeka. Bek behe inan kah di Eropah na. Kah nak kre, ka pegah tu kau nak kre. Kre kan kainan di Eropah na kena di Aceh. Kau kena Aceh ju. Be? Tak kena kalian tahu behe klik Aceh Merdeka. Kah kamu ini? Tak berat kah? Makin mentamah. Uro mentamah juga ini di Eropah. Kau pegah tu sebuah humor atau mayang. Yang ke mayang kah? Kah kau Aceh kena? Orang kau pegah likah lo. Rata wilayah kana anak buah kah. Kayu jak kena bak. Abu Laut kena. Kalau lengkap dengan budi kan kau pegah. Lun demai video kah. Kalau lun demai video kah lo. Kau pegat baru. Malamnya lung yang balah video kah. Tadi nona ia kereh kah? Na betul yang buah kah ino di Aceh. Kalau kau bentuk hadapi kamu. Baik kayak kun ke mualim hana berani ke kun Aceh Merdeka. Kah ina di Eropah berani kah? No di Aceh kau. No na behe kah? Talana kau orang ni. Lun hadapi anak buah kah? Nyona Indo di Aceh. Salim dari lung, dari Abu Laut. Siap lun tantang buah kah dan kah Area Fadilah. Assalamualaikum. Na sebut video kah? Kau pegang likah? Kena timbak mualim. Berani kah? Kau kena Aceh. Yang berani ke timbak mualim kau kena Aceh? Atau anak buah kah? Langkah kah mayat lung dia? Bak pegah timbak kukuh rat, pegah tanam kau kukuh rat. Awai kah kan? Baik klik-klik timbak inan di Eropah. Baik kayak pegah kena timbak mualim bak utak. Katimbak bak utak tu boleh. Yang kau pegah likah na anak buah kah? Ino di Aceh. Yujak juga kena kayu timbak bak utak tu. Kayu timbak bak utak bulat dia. Boh. Area Fadilah laknatullah. Haram jadah. Anak buah kah kayu jak kena kayu timbak tu bak utak. Bak talak. Nyona behe, nyona anak buah kah no Aceh. Baik kat pegah kena timbak mualim. Kapal habis ni oleh. Bulanya. Buh Area Fadilah laknatullah haram jadah.